KSA ban sarthik ramsa LP School along Education Awareness Program ke padoda. Sarklim diso pai achiklopen hempen ke parjuinon puanta theklong lelang. Karbi long Labor Union hinpen pinita pararong kiduk kisung puthak nang kihumri. Aprang si birta kilang rado anaphan kardom pajelo kardom non birta thanje bang sami ujang terang pi non arju iktha birtang tompe. Samson teron ke Japon KSA Difu District Committee tumpen je patro pi pongsi phaikuni ni phai siarni sarthik ramsa LP School along Education Awareness Program kapadoda. Bangso kacherok toga mayalong KSA Difu District Maipu Jonat Singh Bipensi Mai Chari Pongsi Aluhi Kapachinya Porlake Difu District Committee Chunbang Sona Singh Rong Pipensi Apor Enpon. Lapan misalnya bang ke Samson teron na ke hai Sarah bang ke pini alang li ke bang bang ke ha alang li res kardeng long. Bangso long bihek tega usumaraphan lo kapachari nang japuthak cherok togamai kibipon along Aluhi Manpen KSA Tiripia Maipu Samson teron chetong si usumara pia puaphan kosonsi Luga pachari pen chenglok rakia hormu kirim hai hui pen kapache hilo dunang jia puthak klardak pen bidi sore pajertika labangso kacherok to kapado pona mayelong serang longrong asa mensing bongrum bura tisu rata cyclem bang bimol timung sedeng kramsa sarthik ramsa LP School along thanbang ki hoi tangjang hansi assistant teacher bhomta terangpi School SMC President Babu Singh Kramsa Penchenglok ke ongdung osomara pia puatung chetong nang si misen pen pachun pon. Long live KSA, long live, long live, long live. Then unity, long live, long live, long live. Then unity, long live. Naka taralang sodung lo sarthik ramsa LP School along Karbi lo Charlie Asong Difu District Committee tum patir pi bonsi tawlang hin cherok to gamai asoge bi ponda in samjin pen chun pon lo so long jasimet pe rong rara tum pen ching kiche thanlong bange KSA tum pen si kichu nang theklo pusi ni tum kemang kon bomalam isi pen isi song kichun ponang thek pusi mathalo sila puson si along along samine tum bi bomala lake aningkan nili tum ke la pusona sai klem pon bompo ta si la jasimet pe pin la so mai long pesa message ki pikang tung bang hello karbia khe tum pini accounting na si dam bom non jasimet pet ki thur mi la pen obe arta kang duka ariso jang tu langroi langa chinglu pen dang lo cigarette ke mom khor ki jun la pen mimi hinu no kam ke claim la puson sami pini ke Facebook long si la dak se ka chipik lang nang ye hormuan tin thukok la puson step an se ke dutum ka doge thek long la si bun ki pukang tung la helo abang putina parents atum apia potum sitame pini amena mena osumara tum phan kacil lang char dun bang kya kenang sotlo la pen la tum phan la haya ka hin no to warben pe dam de jipulu tangte isivet atu war ba gala helo la tum phan lo pacharli nang pokai kita mesen kitab pacharli long pen ala tum phan mesen knowledge mata gyan aso bang le parim long pulu tangte ka hin no to war ke dam de jip phan isi atu war pusini lim matha inon itum kaw reng lo termas council phan sta me isi kipu kang tung la helo non ni lige doge lage difupen kilometer ke thom baksi dolo utar lang so pen sini libang pet tar laso LP School bang ke rong pho throk chingrum pet pelai siwe dal LP School ke do stame isya ki sung bang la helo ladak kacharli class 1 pen ha class 5 an bang ke ladak charli thai do kok la so pen aphilo ladak charli thai da ti kapre ga dim dam nang kok ti amasi da ki ong dung student dung ge drop out do bomlo amasi ningkaning koi playing lo la so school pen sta pinian ta inut bak ta graduation ke long do na da student masi klang kleda lang mo het pen ni report ke long teng to lage quality education kalilo chirui thurong lo non teng pro tang la si non la bangso ke do council long chari bom tuliram rong hang ke hai la lang timatu alai tum manda ke chiwang pen di fu dung hedalong taralang so da ke kache thang nai etum Nowadays along ke thina festival ki BRR pong ar rebalong sila so school do pule pude sami sadak chiwang we pinlang la so dimalo situation bang nang lang litum bang chilang leda lang la si prabjin pe nang chilang belada mesen emi school ka upgrade pipen so maratum han loga charli sa whatsapp pi te kang nang ji pusi karbilo charli song hin tum alain tum han pachini kang tum non pinang an lo charli usumar apia po tama theglong na sa la adung het lo charli hem do kok sita me pachari dunde sila bang hem ki bi pen se logo pachari dun le sila so puthak nang li hin pe ko pisi than pachini to na sa labang so halam the puthak ne li tum along mailong sta pachini lo ele tumo sumara tumo phan
Imina sumar tumhan pi thek ji pulutang te bang phan hodai kok ke thek thi ilimina ka che lang dun pensi ki chok che chipang thek ni athe bang putang lo te la ke nang li ko an manang li ka ching hon teng bang kan li ta hai aposi ini tu pia potum amina dung chibi kok pensi la bang so ka pa charli ka che lang dun bang sia ke nang sot pini LP school ta ho ME school pu ke Karbi long ke jumpul lo ka seta me ladak ke thana tum lagi thek thi putaka lilu ke thana tum da thek pami si bang ka select lo da ke long dun lo te woi phir sita itu parents atum bang jasimet pet private school pin ne long bang anse importance pirong masila school mangi chelang dun de da son dak pacharli intung te da son claim that ladak student atuman pe thegi pute jasimet pet la teachers pupil la pen parents la so combination bang strong unai pusini to long long ta pulo seta pinie bang ke parents atum pe na bang ke ong dung parents atum ke government school long so markasi thondun pu thek long le seta pini na le dipua hitilong town long lang damot rong khilan long son ke Don Bosco long ke school ka sutia por te gari masi chipe gun e lake parents tum conscious bol la si hala da ke pas a faida ong rati sita da ka bang ke rong lom bang itu parents tum jasimet pe school hem ka humri da bang kompe athe kamatha chipe joy pe hala da school long le lu bote bang an da pipo chok lo pula so bang ta isia itu parents tum kamatha lam lo la pe na jaha ka parents tum ka seler tum bang ke o sumar cepat do upo papor hita thek thi po ha bang hem thonom kok po la hayo sumar tum se kalili kalang lang mo yur por ke ong dung tum kala so kahino to war lu dunang kok thi lasi parents atum phan ka chu ningri kang tung la nangli tum sumar jong si lu thek nei pute nangli dung chi bi pon kok men si ala to lu charli na lanon say that started from LP school along really had no dang ni tum Asia issue ke la lo ni tum school class 5 pen dak pen sumar tang pen ada school ME school long dun hoi pen drop out do po pen high drop out sumar tum pen a jok kichu kangri kang lai na twist ta me kidam son do ODT support sin tum parents ben kidam tang por samini tum chethan lo la pen RD dumu choji kusi fu puthot lo charli song tum pen tum puthot jinki chethan tu si halang tum pen puthot bang dak bang si tum pan parents la pen guardians ado ko tum pen isi awareness ke charli puthat education awareness la pen drugs abuse puthat la pen drop out la hai ka do alam this tum parents tum pen la pen sumar tum pen tum chethan pon long la dak la si cho parpig la nang tum lo charli school long bang ko na sumar tum do dang non ni tum long 26 sorry non ni tum long 66 students do 66 students do la pen kan bang itum bang thom do ni le head lo la pen assistant ba ni do nanti nang tum bang so lo charli o sumar tum no api po tum nang tum pen kaching ki chethan nang lagi matha teng pen pe pason lo sar nang tum kaching ki chethan teng non mat ke mani dang ni tum rong parents pen ke semet ke paya tum bang CBC school along si tami nang chi humri la pen do la pen la tum pen meeting ba son po se la tum bang po chethan po mons tami da pen 5 pen parlo polote class 5 pen da pen tum school pen tang elo pote pon bang ni tum ba kinep dun ba ke than don son sung krong tu ti si la so thak se tami ni tum la bang ke non son to warlong chetong lok si tami ni tum than don po ba kin parjudun po la son lo si tami ni tum isi ke ching room pen chetong lok pen la so puthak se ni tum ke ching ki chethan la son ke ni tum ba bila sa me pini bang tum chethan long lo Bokojan subdivision ka parlo lakhain ka rahini saru pathar MEC constituency ka parlo angkang lakha ke thom dilajan hemairong piarong amikar John bidate rang hemalong kidu sarklim disu ania mihaya hemalong si ningkani sisu si an kidu bonta nona bangki gupi go son penoni ke damtang pai pai chiklopen gupi go son penoni ania mihaya hemalong pen barjoisi apaya ni atuma bangki kamatha kisung gupi tong ke manluni kuson tong ke mandeluni penang an chiripiklo bonta thangna da birta chilong le derlo lasong si arong men binongki jen miliga rong mekar kalitang komol tisu lapen sundori phangchuk pia sopo sarklim tisu artaningkan kretoksi lapen ps mukoilung veskar bianglong so bangso jok apai tumpen madule theklonga bangaling pusitami screen along ki pipon contact number 8099247369 lapen 6001152296 along birta ki pj phan pherang kya thengno chuning report Pini ani nang litum pirangke tu panang cok panang kok kelo pohelo nili supo sarklim ladak ani tu hamsi kido ani ke lahirlo
lasi ladak ke doning kan ni sirai beng ne dolo kido anke ladak tang se ko sono ne alang dam jui lo piniar ni agos tarik ke sipen ke dam piniar ni ta me thang khobor ta long le der lo thang khobor ta ve der lo lasi nang litum phan nang lang pidon thek je mane nang ri pidon thek je mane posi nang chuning ri lo pirang ke tong phan sta me la pen mane sita me nili supo sar klima pha an arta ke ningkan kret roksi lo la pen ke kapor hi ke ave so luhi som se do banga jat alam ta ke thek utakali la si mane thek long abang do pusita me nang so photo pen nang so contact number pen nang litum nang nilitum ma phan puthok nang than thung pachini thu sote adok ave phan sita me churu ko Akisar amen la pen sar piemen la pen kodak tong arong ne di thani gima. nili kido ke non bang ke pu wes mukoilum sikido bili karong Lat hemen ke bar ke kupine afan si dam buma mate badu ta phana thanengan ke la puson ma. aprang ke putikang ko ani tum phan ke ku ne chong dadun ji pusi alang ke pupu pu sita me ke damar ni bang ke alang ani tum han than kang ke ang jit pi tum han anda than kang ke dam joy son si jiman lo la si nona bang ni li tum bang ke mang ku prong lo ku rong si ke ri bom lo te bok te rai an ke ni li tum ri dun bom sita me long le det lo la si nona bang ke nang li tum phan nang chinki nang chithan nang kok lo tangte also ke arideng ke dapen ke bar hot mobile son tipon doma mobile ke ave te achil po dum han birta pini en loma kona si dam chini dun ajar mene po tum anda chini dun de pusi nang ke tham Te non nang le tum kamatha ke kupine hola puta lele ma la son pine la son sin le tum ke kamatha la son ma. mane nili tumalong tanang le det lo la sidak ne neng tumbang tak borang pitu lo kuson lo maneng nang tumlong tanang le la dak ta chewang we la siri dunang jibo ko khobor nang pilo masin ni lita nang chiri thulo tangte nang le tum la so puthak thana long missing complaint pini pidam long loma pidam long le lang nili to me thang se chiri joy bom lang han nang chiki nang kok lo nili ke saklim kiso anjir pilo abang hawa ni bong daksi do ningkan silo alang li hemben kedam thang nata pinson thanakang ke amasi ni tumta son manghuprong lo te matha lo alang li konasi keduma lasi ilong jia phan anu mahndu patame teklong pusitame khubor mate nang ke than jia phan se haw do tame ni tum lak number contact number nang ke call jia phan se chuning te ladak kido bom hot la chelang ra perajil po thom phana hiu tanan tum birta en igloma en iglo tame jer po tum tame thangna da chini dun de tela hempen ke bar ke pinian ke nikan mate chiklo jon kan bag duik ponang li chini ma dari kos dari isi kedam la so ning kan mat ke di ha ke la so rong men thani gi ma ha rong ke mai rong ki ada West Karbi Anglong Meghalaya border pen kai kita suluk sodak tomon kai kita ke jap jutun ik lapen chu ke dam tang pai pai chiklu chomang atumpen kacharwa hot tapararong rada tumpinang anaring husul lahai ki do kisung alam chini si pini phai kuni ni phai siarni Karbi Anglong Labor Union hinpen klar dagalam ka chini japan lapen hem migichu lapen aring hu kisu atuma phanta kira pajerpon Tapat pen Barnabas Bay cameraman Richard Sontimung Karbi Long Reberta. Tum kewang abang so aku thak ni ya kero pidun lot kema dak ni litum atok kido mekroi border long anang pile theka pot alang litum masap so wet sitame labang so hawal kidam tanga por cumang pen masap so ron dolo labang so ron pen ajok kisung do po jok selang litum adulong kene punelong theglong lok pen jok se piniar ni alang tum dak anang pile lo la kero pilo la se kisung ke potum phanta jakong dan pelang tu masap sap sewet starap tekang lo nili nenga klong banang tu han kardom jipin lo kardom dun dak tapata lo rini tum labor board chairman pen chenglok ni tum central committee district committee ILO tum pen kadok wini tum apen
labor board committee ka to ko chingrum pepen heli tum ke wang tholong ningarong pik penang li tum nang ke receipt ka do ka we me pik itu machi swet nang tum han dak tapat along rialong dak border awal along rialong alang li tum du thipen non puan dalang to ke sungalong heli tum asap swet me ni tum do oge kali sitame board chairman malang li penang jalin li tum dak nang pilong lo penang li tum han ta am se nang li tum nang ke deng dun thu la ke mua kan ni tum teng nen el kanang cherap dun bom ji nili Karbi Anglong Labor Regional Central Committee President ban sining jilo nili men ke na tum chini ne tata hai men singrong pik mo tuar chetong palok palak sita meli tum cerap seroi nang lapente isia bang nili ka chuning rie modak tapat along ta isia kemang mangke union dak nang li tup ta isi itu lo kacetu pen dak branch ta mel hai ta me tum claim rap pen na dak ta duvek nei po bang si office ka do wetan ni tum la chairman pen labor board chairman tum jegwai po la dak ke seng ja pasida tum pan chuling ri perfect lo dak tapat along ria tum pan asi nili kining ji oji bang ga lo theme ke dam ye lowi asi churo perfect lo fransi a ke ro senda to basi piji la pen te dak media cell to man ta ke ro perfect lo thank you Pinya Birta Lansi Kangton lo Kardom